Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, bigat! Naa, adda ka di parikot mo ninya. Nadadaal manaan ti aldaw ko ang nakakita kada kayaw. No apay ngamin adito'y paylaang at tinagdalanan niyaw. Dito'y laang matidalan may. Kan awan matidakas nga inaramid ko kan ka tapnuguraan nakakasta. Diyak kaya ti kasta pa nagbadbado yaw. Anya? Mabalin ka day, ano rumwar kayo kat pilien yung matatay presentable akawas. Saan nyo abagay ti kasta akawas? Kas kayo lahanger. Awan mo't ti makitak ama di iti kawas ko. Apay, awan ti sarmeng ija balayaw. Bayam, ag sarmingak to apaman ang makaawi da. Naputot manin ti ulo managawid ninya bakay? Kasanaw, bigatan anin nanalo siya ti masabat ko di tadalan. Apay ay akaguram unay ni Nana Lucia. Adda ka din naramid na di mo nagustuhan. Diyak nga rod kaya tikas diya pa nagbadbado na waldo lakay. Ay nawaw, agraman pa nagbado ti karuba pakibiyangam. Pilyen damat ko maatibado amay bagay kadakwada. Kat bagay mo't ni Nana Lucia dagiti kawas nga isusuot na. Kano aglang lang ang hanger itay. Ay nawaw. Si Kati ayan ti parigod bakit. Nasken ngagpa-check up ka. Senyalis daytan. Awan sakit ko! Kumpormila dita ti tilawam. Saan kakadipay analpas, Lucia bakit? Saan pa'y tinong lakay? Ay nawaw, itay kapay di tasangwanan tinalawa sarming tayaw. Aglisi ka kumamit ta siyak matyag sarming. Awan mo't ti makitak ama di iti kawas ko lakay. Awan mat, magbagay mo tupay. Saan kanumag ko na ninya? Agrup-rupa ak kanu ahanger lakay. Hanger? Isumot ti ko na ninya itay nasalaw ko di ta kalsada. Hay apaw, di mo latan ni kaskasaw nuan niya iti bagbaga day jay atao bakay. Day tapay lang mat anin niya ti kunam. Dilawan na amin na makita na. Ay, aguray ka lakay. Adda ka di papanam, nakapulis ka mo. Agpasintro ak, mapanak lang agpapukais. No kasta nga road, gumatang kamot laangan iti abastaw, tapno sa anak kun nga agpasintraw. Ay, una, mabalen, ilistam laang tamangan no at dati malipatak. Agyaman na, tanakalagip ka, basang. Ni Tata Tinong ngay, Nana Lucia. Nagpasentro, Melissa. Anya ngay tinaramid na iji sentro, Nana. Agpapukis ka, no? Usto ano nalagip na ti agpapukis. At idugmat nga minan ti buhok na, Nana. Wan nga road. Na, una yan, day ta akaaruba yun, Nana Lucia. Apay ka, day. Agsirip-sirip man ang ititawad Nininya ka, day. Wan, masiguradok nga iso dyan agsirip itay. Agsipsipot siguro manan iti dilawan na. Talagamat nga inbakbakit nan tikasta nga ugali na, Nana. Isu nga awan apulos ti gayem na takasta ti ugali na. Karurod na met amin. Uray siyak, Nana. Tunggal agsabat kami dita paradaan.
Ada ka na yun comment na kanya. No da duma, suggestion ka no. Adayumot anapimpintas ka, ngam itiday taaning niya, Melissa. Nagrubata ko niya ba kayo? Magan-anad ka. Itama, tama nga nung makiapa ka manin kadagiti karuba na anak. Saan mo't asyak ti makiap-apa kadakwada lakay? Ay, amok ti ugalim bakit? Syakla ka na yun ti kamali iti imatang mo. Saan da ka nga apaan dagiti karuba? Dawan ti makagapo. Agin sisingpet lang dagita, no adda ka lakay. Ngam no awan ka, natangsit damat. Agdalos ka gid nawan daramidam. Tapno adda ti pakakumikumam. Jacket nga agawid kang adda manin ti kabinpinog kaw mo dita. Nawatam ka Wunan! Agrubwat ka kiti, tama nga lumala daw ka itilakad mo. Agpakada ako nanalo siya. Ay nawaw, nasapapay mo't, Melissa. Ada nga min napatag-alakad ko, nana. Imay kayo laang sinarungkaran. Alaam nga ron daytoy, basang. Ay nawaw, anya kay dayta, nana. Kamuti kan saba, mayat dayta ang mailing ta. Ay nawaw, agyaman naklaunay nanalo siya. Awan anyaman na, basang. Pasensya ka ano, day talaang ti kabailan mi nga itad kan tatam atinaw. Da kayo kit di mat, nana. Sanak mat adumaw dawat iti kasukat dagiti tulong ko kada kayo. Alaam kit din, tapno maramanam mo, ti bunga ti mulam eh. Ay nawaw, ay niya mo day takulay tabuok mo, Melissa. Kasla rainbow, mate. Agur uray gaya man ti perfecto a kalugaran mi dito'y dalan. Day, apay adi ka sumungbat. Day talaan ka diti ibagama ng ninya. Ay, no siyak ti si ka. Brown latta ko man ang kulay. Awan ti bibiyang mo ata isumat ti kayat ko. Buok mo aya. Ay, na suggestion laang met Saan ko akasapulan ti suggestion mo? Ay nawaw, ibagbagak lang aruden no anya akulay ti may bagay ken ka. Ulitak manan. Saan ko akasapulan ti suggestion mo? Anya ko mati ammom no may papan kadagita banag ngay. Anya ti kunam. Ulitam man. Saan asyak ti butbut ngam? Saan ka kabutang uray no bakbakat kangam iti siya? Ay nawaw, apay akas ka ngay tapukis mo tatatinaw. Iso ka no matibagay kaw. Una day jay barbershop ninya. Pangit tupay. Anya? Patpatsya mo dagita nga agpukpukis. Haikat ati bagay mo. Kasta ka day? Kawamat. Kita amat Kasla iskrab mo tapukis mo. Di balilatan Anya adi balilatan. Ay na, marurudak to pa yung mangkit kita iti kasta pukis yo. Agkalugong kayo manlangan, nasakit iti mata. No marurod ka, agkidem kalatan, tapnoan ti parikot. Agraman pukis kaw, pagparikotampay. Bagay mo matgayam ti pukis mo, tinong lakay. Katuan mat ngamen bakay. Nangag ko ti panagsasaunin niya kan kaitay. Di mulatan ni kaskaso day takaruba bakay. Awan ano kasta ka na yung talaga nga awan ti makigayim kan kuana. Oray asino mat Mano atawandan dito'y ngam awan pa'y tigayim na mag. Ay nawaw. Asino mat ti mayat a makigayim iti tao akasta tigalad na bakay. Kagura na amin nakaruba na. Nagadawa suggestions na. Jak ammo, amangan kit dinusan laeng akaruba na. Amangan no entero kit din ang bumarangay kat kagura na. Lakay, nakitam ka di ti pukis ni Tata Tinaw. Wan,
Bagay naman. Jak magustuhan ti kas ja pukis na. Kat no bagay naman. Bagay na ayamay. Saan to pay? Hay kat ti in-suggest ko kenkwa na itay. Na, adala ka na yung timay bagam. Suggestion ko laang ba't Suggestion mo na lawlawatan bakit? Anya ko matibibiyang mo. Kat saan mo't asikat asawa ni Tata Tinaw? Saan nakamot nga anak? Agraman pukis ti asawa ti sa bali, pakibiyangam. Sakit mo sa amot tindera. Ay saan Ay. Awan sakit ko. Ibagbagak laang dagiti makitkitak. No saan da daw dawatan ti suggestion mo? Agtal na kalatan. Naawatam. Anya ti ko na Mualdo. Saan ka nga agawid iti duwang aldaw? Wen, ni boss ti mawag itay. Ay nawaw. Papanan niyo aya. Referin mi ti house day di Bagyaw. Okay. Ti kanain kung nga ibiling keng ka. Liklikam ti makiapa. Saan nagaputa awanak iti duwang aldaw diti balay kung makiap-aba ka manan. Ulit temen. Ang mga nodan tumanan ti karubang umawag na awanak diti balay ha. Di ka agar-arami diti pagparikudak. Nalawag. Wan. Masabakin doon bigat. Si kanton ti makamo diti balay. Nagititarakin ko. Di mo liplipatan na bakal na. May salang gaya menti na bati a maintenance mo. Lo siya bakay. Pang may sabulan laeng amin tiinyag ni Melissa ide lakay. Ibagam kan Jose. Tawagan na. Nalpasen, impatex kun itay agsapa. Anya ti kunana. Mangyag ka de. At dati trabaho na ita. Inton bigat ang makaumay. Nasayat mat nga ron no kasta. Kaslaawan ni Waldo di tabalay da lakay. Wan. At da ka no ti aramiden day jay Bagyaw. Isumat ti kunanay dinasabat ko di tadala ni dinaminsan. Isumat lagayam abugkaw day tanin niya itay awan ka. Apay ka naw. Inapa namanen ni sabit akaaruba Uray saan da daw dawaten ti suggestion na. Nagadulat tang ibagbaga na. Di mat maday tamakyap. Apa? Ay, naku nampay lakay. Talaga siguro asakit nan. Naimbag ko tasimang pati asawa ni Sabay. No saan, ang mga nagpinungot damanang di taparaangan da. Agrubuata kaon lo siya bakay. Wan lakay, ano sampay laang timapan iti bangkag asiksika. Naskan nga urayek ni Melissa. Okay laang kanyak bakay. Di bali tabasit laangan ti maimula. Sigurado amalpas ko adagos. Tibalon mo nga inalam ka daing. Aywan, saan pa'y gayam bakay? At da iti lamisaan. Makitam da ita, managlilipat kamot talaga. Di ka rumrumuar no awan pa'y ni Melissa bakay. Apay ko agsagadaklaang ba't iti paraangan tayo? Sa kanto agsagan no sumangpet ni Melissa. Mga no makita na kadayta ninya, kat kumkumpurmi manan ti bagana. Mga no saktan na ka, kat awan ti makakita. Amok ti ugali dayta tao. Bakit manwin nulakay? Apaan na amen. Awan ti pakawanin na. Ay nawaw, makabuhulan lang, naudi nagkita tangam, kastamat tenti lang ang Melissa. Bimakit kamat, saan asikati gagarak dito ninya? Aglisi kay tidalan ko, na. Kasarsarita ka, di naktalikudan. No awan maaramidam, maturog kalatan. Wano saan, agtutbras kamat tani, makaulaw mat isang aw mo. Gapo iti kababantay mo iti biyag ti sabali, di mo masangot ag toothbrush. Anya ti kunam. Kinunak, ag toothbrush ka. Adayo ka nga maangot ko ti sang aw mo. Ulitem man ti imbagam. Anay ko, tibok ko, ibatam. Bastos ka, no pisikalan ti kayat mo.
Sige, itad ko kan ka. Saan ka kabutang? Na ikaw, tirupak. Anya, kurang pay? Anya nga ito'y narabid mo itirupak. Anay, nagsaniit mat. Di ka madanagan. Saan agrabe ti sugat ti rupam? Ngam no saan nakpayasar dengan nam namaam amanayunan dayta. Nawatam? Saan man asyak ti bubisitam tanabamban nugak? Ay na, talaga makapaasar dayta kaaruba yun, Nana Lucia. Kinaramutak pa yung tirupa na. Diyak nakapagtepen. Nakita nga inpungo na ka. Iso asaan ka mababalaw iti kasta reaksyon mo. Husto mo't kitday tapno makaraman mo. Ay, maasarak Nana. Nabambanog lang arudan ti tao, kas jepay lang ti pasungad naman. Gunggo na Ti kunana siguro kat kabuteng mo iso akasta. Di na ninamna maapatulam. Nagangot mo't nga rod ti sangaw na Nana. Biag ti sabali ti tao ti bambantayan na. Di nan masango ti agtutbrush. Imbis nga umay ko lang itulod ti agas yo, awanan, nakiapa akmanan adi na oras. Agtatal namat taninin niya itay limaba sa kiti paraangan da. Lucia bakay. Amangan no nakaamiris beten alakay. Nagapadakin ni Melissa itay aldaw. Apay ka now. Basol na mataang Amumutan ti ugali day tatao. Ay nawaw. Naimbag ano awan tinadangran. Nasugat ka nung nga ron tirupa na. Isusamot jay kasla karamot ang nakitak itay. Wen, ni Melissa ti makagapaw. Kahit ni Melissa, kumusta may? Nasakit ka nung ti ulo na. Taimpungot ka nga ron day ta babae. Rumba nga may barangay ti kasta klase ti tao bakay. Ay nalakay, namin anumutan ang naipabarangay. Ngam awan latamag, talaga asakit na siguro kunak manan. Ay nawa, anyat na pasama kiti rupam ninya bakay. Awanak lang iti duangal daw, nasugat mo te. Di mo ibaga anak iapa ka manay. Kwa, waldo lakay. Kinaramot ka liti pusa, wano tao. Jay pusa Abay, ada imay a pusa dito balay? Wan, idi abugag ko ma. Rupak betan ti kinaramot na. Ay nawaw, nusadino mo tinagapuan da ta pusa Ay, hijak man amo lakay. Hanggang sa nabali, agimbag tumat laang. Ay nawaw, nakapigpig sa mati music dagita kaaruban. Birthday ka no, may. Mabalinmat nga awan music. Suggestion ko laang manan Unay kan bakit? Bayam di balay tay talaeng may. Makarengreng nga rod. Awan ano kasta ka na yun. Kaguram amin ti karuba. Awan ton ti makigayim gan ka. Saan ko kasapulan ti gayam? Amom ninya bakit? Mayat no makigayim ka may kalagi ti karuba. Tapno addaman ti guys istoryam ano kasta nawarak. Saanan? Kontrolem ngamin tangiwat mo. Naitatis saan da kahit kenga. No adda ngamin ti makitam. Adda ka na yun ti negatibo ang maisawang mo. Isong ano kasta nga adda ti birthday wano agkasar. Di da ka ayaban takasta ka. Siga manggayam na Lucia. Iyag ko laang to'y makan apara kada kayo waldaw. Ha? Intad ti kaaruba tayo ang nag-birthday. Ay nawaw, agyaman ang launay, nana. Ay gayam, kumusta mo tantirupa ni bakit mo akinaramot ni Melissa? Anya ti kunam, nana? Kumusta tirupa ni ninya akinaramot ni Melissa idinagapada kunak? Kasta? Kinaramot gayam ni Melissa day dyan, nana? Ti ko nanininya kanya ka, pusa ka no? Taimpungot ka no ni baka mo, iso abim malas matan. Anya? Ay nawaw,
Nangalaam ka dagita amakmakan Waldo lakay. Intin ni Nana Lucia, nagapukano dita karuba. Anya? Makitam da ita, uray dakis ka kadagiti karuba, nasaya at dalata. Isu na laang ta, masungbatan da, ano kastaan na punuan da. Agraman taropam, ti ko nam kanyak, kinaramot ti pusa, sa magayam. Ay, kinapudno na lakay. Nagapa kami ka ni Melissa, idi awan ka. Tibiling kuking ka, sakba pimbanawak, kitiliklikam ti makiapa, ngamanyay tinaramin mo. Maudi day chayon lakay. Rumbang laeng. Taamangan no, jay police station ton, ti pagturungam no maumaraking ka. Ti pilamang ngamin mo, tangiwa mo. No awan tinasayaat nga ibagang bakit. Sana day ta kinatangsi mo, ti pakpakan mo. Di na kun sermonan Nakaamiris akon lakay. Isungarod adi na kun mangeg ngagbugka-bugkaw di ta paraangan. Takayat kumutun ti agbalbaliw. Kan mangrugi ita. Liklika kun ti agsaw iti dakes. Iti kasta, maadaanak mamot iti gayam. Kasta bakit? Narigat no kaguram amin ak arubam. Awantong tigayim mo no kasta kalatan. Liklikam ti makiapa kadagiti kaaruba ken kabaranggayam. Iti kasta ket matulungan da ka no addanto ka sa pulam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.